silwana abathakatha ngithi kuyaliwa kudlalwa la kuyaliwa phela molo nomthakatha hayi ngoba usuku uzomncenga naye futhi engiyaza kuncenge kunabantu ekuthoma ngabangena emzini womuntu inyanga ibaleke iphuma ibaleke ishawa izilwane zakhona funa ukuthi makubonakala ufika emzini womuntu uzoqinisa nabahlambu uzocupha nabahlambu uzofaka leso group la ngamachachi umthakathi abathakathi bendawo bathi mabefika ngakusasa bezogadla bashintsha umuntu lo obekade ethakwathi bathi lo umazi bani uyathakatha okwazi ke lapho ukuthi into bebezoyizama ayenzekanga behlulekile because mabekuthakatha ungathakathi kuphela kube wena umthakathi abantu abagcwele ejele abantu abanacala ziyangithinta iziboshwa kakhulu umntakamkhulu ezinye izikhali inyembezi zikhali inyembezi ngezimo abasuke beyiboshelwe amacala mawusaqula icala ungaphandle akulula ukuthi liphele because siyakwazi ukulwisana naleso simo sikunika imithi ethize if usungaphaka imibono neziphakamiso akuzona ezeTRC TV okanye ke iThemba podcast kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwiTRC TV banya siyanibingelela ezweni lo baba siyanibingelela ezweni lomkhulu ezweni lenkosi uMisuzulu kwezulithini bakithi nayo hlezi ehlalweni esahlala ilembe leqamanya amalembe ngukhalipho nodume hlezi kaMenzi bakithi sifikile ke isikalekile lapha ke kwiTRC TV sigijima lapha ke kwiThemba podcast ubani ongayazi ngempela iTRC TV bakithi ngoba ngihlezi ngiphetha belaphi bendabuko ingakho nje namhlanje ngiphethe insizwa bakithi nokuyiyona sasencane mfana omncane mfana wenzululwazi siyabingelela qhawela siyathokoza Khehla Sithembe niyaphila siyabingelela qhawela kithi siyaphila yonke into ehamba kahle yebo singanene qhawela kithi kwelabaphilayo kunjalo Khehla lidala sikhona ize nje noma sihlusha ukufika lapha ekhaya ngokuzokhuluma izinkinga zabantu ngokuhlukahlukana kwazo nobunzima ke sibhekana nabo ngokulwisana nayo lemimoya elwisana nabo njalo Khehla qhawela kithi mhlambe ukubheka kafushane nje ngifuna ukuthi sisheshe sihlala izithonto le ndaba abantu bahlukunyezwa zilwane asiqale umuntu ohlukunyezwa isilwane empilweni yakhe nje angisho kwamele siphinde sikwazi ukuhlukanisa phakathi kwezilwane ukuthi izilwane zihlobo luphi kanjani kunabantu abavaliwe ngaphezulu kwesimo sempilo yabo hlobo lokuphehlwa without ukuthi sikhulume ngento yesilwane kuqala kwamele siba understandise abantu ukuthi akuzona kuphela izilwane ezivala abantu baphinde bavale na yiyona imithi le angisho uzokhumbula ukuthi kunamanzi amnyama aphahlwa ngaphezulu kwesimo somuntu ukuthi kungabikho lutho lwakhe lihlanganayo siphinde futhi sizoba nabantu abanezilwane lezi izilwane lezi ezidunguza esithubeni ezithwetshela bese ziyaphoswa kubo ukuthi izovala impilo zabo noba mhlambe kube nesilwane esibekwayo ekhaya ukuthi masifika sifike sivale lonke uhlobo lenhlanhla khona ngaphezulu kwesimo sekhaya bese kugcwala inhlupheko kuphela ukuthi nalabo amantombazana bangagani style nalabo abafana bephuma bofuna imisebenzi bangayitholi style so lezi izilwane ihlukahlukene ezinye ziyalala nabo ithwebula inhlanhla zabo ngokulala nabo so umntakamkhulu siyanidabuke kakhulu bese kuzoba khona lesi silwane esivuswayo emathuneni lethi sibiza ukuthi umdliwa ukuvusa komuntu ezoblocka lonke uhlobo lempilo yakho yohamba inyanga kuphela imali uthi lento uyayilahla ngangendlela ekhandwa ngayo akululanga ukuyikhipha blocka lonke uhlobo lempilo yakho lento mayiblocka mntakamkhulu ivale ngisho makuthi umuntu wesilisa ivale ngisho abantu besifazana ukuthi ungaqonya ungaganwa ngoba lento isecurity sempilo yakho esiblock impumelelo ubonda lento eliblock impumelelo yakho layo nto ke ayikhandwa noma ubani ikhandwa labantu abahamba ngobumnyama thina silele noba hlamba abanye belele ayikhishwa noma ubani ikhishwa lezinsiza ezijulile ezithubulayo ngoba leli dinga ukuthi ithwetshulwe ikhishwe ngendlela le esuka ifakwe ngayo angeke uthathe izinkukhu ezimnyama ugijima emifuleni uyephiphi uthi uyokhipha le yanto lento esibiza ukuthi umdliwa understand bese kuzoba nalezi izilwane ke lezi ezidunguza esithubeni nazo ezifike zihlale kumuntu ziyakwazi ukuthi ikhipheke nalento ezikhandwayo nje kuthiwa somgijimisa ngesilwane somthumela ngesilwane yabo ziyakwazi ukuthi ikhiphe ngalendlela ke yokusebenzisa kweinkukhu nani kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kulabantu abathi bona sebehambile imali siphelile kwaguga izicathulo behamba befuna usiza impilo zabahlangana kunento esiphila ngaphasi kwayo kulomhlaba esiphila kuwe ebizwa ngokuthi umdliwa engalashwa nanoma ubani engalapheki nanoma isikanjani lento mangabe ifika esimeni sempilo yomuntu ifika iblock konke
akho umsebenzi awuthola loba ngathuma umsebenzi uzothola namhlanje kusasa usuyaphela yonke into ayikhulumayo isuke isifile because lento isike isizwile kushuthi umdliwa uhamba nawe uactor as if kumele nje la ukhona ube khona kunjalo dlozi like njalo into ethwetsheliwe vele ukuthi izovala lonke uhlobo lento eyinhlanhla ezakuwe noma imali ezakuwe konke okuhle izokublocker lento usuke ubulewe uphila usuke ufana nesithunzela vele isuke ingekho into yakho oyothi mawuyenza ilunge uma uhamba nomdliwa empilweni yakho ufana nomuntu ofile kodwa behamba isikhathi esiningi into efakwe ekhaya leyo isikhathi esiningi into ezofakwe ekhaya isikhathi esiningi ukuthi lento isikhathi esiningi kuyenzeka ukuthi igcina isiwele eziwele ngisho esizukulwaneni ngoba isuke iphehlwe ngaphasi kwalelo ziko lelo esuke iphehlwe kulo isikifakwe kulo ngiyakutshela nabantu abasebenzela ukudla lapho mangabe khona into ekuthiwa umdliwa hayibo basebenzela ukudla izindlu ziwe but still kube khona umuntu osebenzayo imali lobe iphethe angayiboni ukuthi iphelela kuphi abanye bemuke bashiya ekhaya baduke ngoba bebalekela yona lento lena understand bese kuthi umuntu umzi womuntu uyavalwa engane egcwele ematoleni igcwele kugoli ziyabhunguka nakho khona ngobe lapha yikho into elungayo vele ingakho uzobona sesibana labantu ekudwa amaphara kwesinye isikhathi na umdliwa unomthelela phakathi kwenzeke nalezo zinto ingakho sobana baqhwayizi namhlanje na umdliwa unomthelela wakho zonke lento because kunabantu abangayithola imisebenzi ngesimanga salento okungenzeka mfethu inhlupheko eningangaka eNingizimu Afrika iphinde idalwe nayiyona lento yemidliwa esemakhaya injalo angeke sakufihla lokho because siyalwisana nakho kakhulu ukuthi izinto zabantu zisebenze basebenza abantu nemithi abayisebenzisayo ukuthini isebenze ingakho kwesinye isikhathi abantu mabezolanda imithi kithi bagcine sebethi imithi ayibasebenzele kanti lento ifika iyayiphalazela le mithi le ifika iyayibulala le mithi lena uthi bangabe ungena nomuthi ekhaya uthi inyanga uyazi bale nyanga kuthiwa iyasebenza iyabasiza abantu kakhulu wena wahamba olanda umuthi kuleyo nyanga leyo lo muthi mawuqala ungena nawe egate usufile endapho usungasasebenzi because lento iyaphila ngaphasi kwesimo sekhaya iyanibusa nonke blocker lonke uhlobo lenhlanhla iblocker lonke uhlobo lento enhle eza ngasohlangothini lomuntu ophila ngaphasi kwalelo ziko lelo lento ingena kanjani empilweni yomuntu noma ingena kanjani emzini womuntu noma indlela zokungena zimi kanjani because omunye umuntu uzothi kwangena ukuthi umuntu walanda isigubhu wazosifaka la ekhaya mhlambe kwangcwatsha umuntu orong noma mhlambe into nje ezotshalwa ekhaya into ekhandwayo esuke izotshalwa vele ngomuntu osuke ezovala ekhaya ukuthi leli khaya ngabikho umuntu ophumelelayo kuzofa mbuzi kufe inkomo uginqike imoto kwenzeke konke lokho okubhedayo kushabalala konke ukade kukhona baze bafunga abantu bathi kulwa muzi bekuthwelwe kanti cha sekutshala umdliwa ozobhoqisa yonke uhlobo lento ekhona ngaphezulu kwesimo sekhaya abanye bafike lokudika ibali ukuthi ngathi bangalishiya baliflathele likhaya bahambe bemuke neze bangasazona babashonaphi kanti lento iphefumula lapha ekhaya kufunisa ukuthi bese kuyachitheka konke lokho khona ngaphezulu kwesimo sekhaya understand so lento nathi sisebenzisa kanzima thina inyanga ngoba bayafika abantu bazolanda imithi kithi endaphe ingenze into efunisa ukuthi iyayenza imithi ngesimanga sayo lento ingakho siyikhuthaza kakhulu kubantu ukuthi phumani nihambe niyozwa angeke kwa ukuthi njalo nalapha ekhaya niyaxabana nodwa niyaxabana nifuna ninodwa niyanuka ngobuthakathi ninodwa yayizwa akho umuntu osebenza into ebhadla lapha ekhaya osebenzayo usebenzela ukudla ginqika imoto ginqika inkomo kufa mbuzi kufa konke yiyo lento ukushuthi uyayishaya lento ukuthi umuntu mangabe uyasebenza esebenzele ukudla nje kungeke kungabe beki progress empilweni yakhe ayikho into enjalo akekho umuntu odela ukuhlupheka emhlabeni wonke umuntu emhlabeni wazalwa efumbethe unento azoyenza la isizathu sakhe unesizathu sokuphila emhlabeni nawe mangabe uphila kunesizathu sokuphila kukhona abantu abathi bezalwa inhlanhla yabo sayivele sayifile because lento ibathwebulela inhlanhla vele besake sibelethweni besake siswini ngoba njoba bemithiwe lo muntu obamithi noma mhlambe lo mama bathwele weqa khona la ekhaya uhamba khona la ekhaya khona la khona lento understand kukhona abantu abazalelwe ngaphezulu kwesimo somdliwa abangeke baze baye ndawo ozothi maseyilanda kuthiwa ekhaya kini kunento ekanje
athi lokho mina ngaba khona angaze akuyikho into engiyibonayo ecacayo. Yeah. Azathi mina ngiyangicabanga ngisho ukuyibulala because akukho okuhlanganayo. Ukungena deep kuleyo nto wena ungenele kanjani njengophungula because vele abantu iyabalimazi yabahlukumeza ingakho namhlanje sikhuluma ngayo. Le anti ibhlungu ngoba into yomdliwa mntaka mkhuluma ngabe ingenile egcekeni iqeda konke ishabalise konke. Le anto leyana mina ngiyakhona ukuthi ngilwisane nayo. Okay. Yeah. Nezinye inyanga ikhona ezikhonayo ukuthi zilwisane nayo. But ba few abantu abalisana nale yanto because iwukujula okukhulu. Omunye umuntu uzozibuza bakithi ukujula okukhulu ifuna abantu abakwazi ukuthwebula nabo. Yeah. Abantu abakwazi ukuthwebula bakwazi ukulwisana nayo. Abantu abakwazi ukugoba umoya omubi. Abantu abakwazi ukuthatha le yanto bayiphendule bayishintshe bengenye indlela. I understand. So le yanto kahle ukukhandwa kwayo kwakuyikhandela ukuthi izoqeda nya ngekhaya kanye nesizukulwana esizayo. Uvethwe abantu abake sibonge nesithile mhlawumbe endaweni ave behlupheka kanti yona lento lena iyachucha lento lena. Umntwana ekhaya oyintombazana azizala abantwana abaze nga5 ekhayeni kodwa lutho ukuthathwa lutho ukugana. Funda qede but lutho ukuthola umsebenzi lutho ungena enyuvesi kwesinye isikhathi angithi lento iyaphila yaphefumula iyashabalalisa ayakhe iyachitha ukuthi iveli idome ingqondo zabo bonke abantu bala ekhaya ebona ukuthi impilo yakhe ayiqhubeki kodwa ebe nenkani ukuthi it's okay injalo enda phela iselahla ithemba omunye aziphosa otshwaleni omunye aziphosa kuyidakamizwa. Angisho vele lento usaqhubha yona lento lena ukuthi lento as much as kwenzeka lento lo muntu okhande lento uyajabula. Lento engisho ukuthi mawubona phakama ume ulwe. Lokho nje ngokujula kwakho ke ku end up abantu abaningi bengasizakala ngesizathu sokuthi lento ukuyisusa kuyabiza. Yebo kuyabiza ukuyisusa ngangendlela ukuthi nazi inyanga lokho zisuke isusa lento zisuke zikhandile zisuke ithakile indaba okudlala because zisuke ziyolisela nento epowerful vele. Okay. Yeah. So mangabe lento uyikhipha emzini womuntu ngoba uthi vele ihlala ikakhulukazi emzini womuntu ukuthi lento kuthiwa umdliwa. Ihambisana nokubethela. Yeah lapho umuntu akamkhulu kumele sikhiphe bese siyawuqinisa phela umuzi womuntu. Ukuze lento ingasazodlalela eminye imimoya because enye into emoya iyaba umkhokha mangabe uthola ukuthi sesikwazile ukuthi silwane sithile sifike sihlala lapha imimoya ebhedayo vele ihleli izodlalela khona because iyabona ukuthi ikhona indawo yokuhlala lapha. I understand. So ifuna sikhiphe lento bese siqinisa umuzi womuntu bese sikhanda iqupho futhi ngaphandle kwegceke ngaphandle kwekhaya. Imake nanso indaba enkulu mangabe ucupha umuzi womuntu. Alright, lisecupha umuzi womuntu. Ikuphi kahle ocupha ngakho neguarantee ukuthi yabona mina njengomfuka phungula umuzi mangithi ngubethela isikhonkwane into engikhuluma ngalento. Yeah, isikhathi esiningi mina ngifaka igubhu kakhulukazi. Okay. Yeah, ngibethele ngezigubhu. Last number ngisuke ngibethela ngezigubhu. Ngisuke ngofaka ilwane ezofika ezigadelela ikhaya ukuthi lonke uhlobo lesilwane elifikayo lapha. Noba mhlawumbe uhlobo lomuntu ofikayo ozothakatha lapha ekhaya bese ayahamba emhlabeni. So umuzi noma mhlambe naye mangaba ukuthi naye because ikhona abathakatha abafit enough na for lento abayenzayo. Abambeke. Bakhona ukumbona ngamehlo enyama, akhona ukudingiswa endaweni. Understand? So ihamba lapho. Ngi-understand angikuzwa. Yeah. Ngithi mina lento sifike sifake igubhu lapha. Yeah. Nazo ezisuke yithobulile imoya thizeni. Bese zibulala lonke uhlobo noma zixoshe lonke uhlobo lemoya ekhona ngaphezulu kwesimo sekhaya. Bese kubusa zona. Okay. Lezi igubhu. Umuzi ukhona ukuthi ube nesithunzi, uhlonipheke. Kungadlalela abathakathi. Ingakho nabathakathi mangabe begadla bazogcina sebethi wena othakathayo because into abasuke befuna ukuyenza suke ingenzeki. Ngiyakuzwa. So ihamba lapho ke. Iyona last number ke. Bese kuzoba amajaji. Nawo amajaji siyakhona ukuthi because ukhona amajaji lawa bekade ngisho sikhathi phambilini awukuhlola sengikhuluma ngalawa ke manje amajaji wokuqinisa umuzi. Yeah. Nawo ayakhona ukuthi awuqinise umuzi kodwa nokuqiniswa kwemizi kuyala nokuthi siqinisa umuzi esifike sabona isimo esikanjani noma mhlambe lo muntu ubhekene nezimo ezikanjani angisho thina sabahlazi iqala
kwamanje siqala into esikhona ukuthi siyihlaziyo bese siyahamba solala kubanengazi bomsebenzi ukuthi lento njengoba lo muntu ekhala ngokuthi nokuthi lento siyilisa kanjani sikwazi ukuthatha from lapho ke entweni yomuntu engumuzi because into yomuzi sensitive kakhulu because lapho kusuke kukhona abantu badala abakhona kulowo muzi loyo kusangenzeka sithi siyafika siqinisa umuzi kuqhubha umuntu okhona lapha ekhaya yebo so ifuna sibheke lonke uhlobo mahlangathu wonke ukuthi njoba siyokwenza lo msebenzi siyobhekana nesimo esikanjani. So mangabe uthi ufaka igubhu ushilo wathi kusuke vele kuzilwane lezo lwane azilixoshi idluzi la ekhaya na cha kanjani azilixoshi angathi wena ufana nomuntu osuke uzofaka ama security azogada umuzi ezizolekelela nabantu abakhona ekhaya baliphethe ikhaya kwa ukuthi phela bakwazi ukuthi uthakatheke kushuthi idlozi lakho nalo alikwazi ukuthi lilwisane nemimoya enough liyayidinga iboost ezokhona ukuncedisana nayo okusho ukuthi ngolunye usuku okay okusho ukuthi uyayiconnecta lento uyayiconnecta phela angisho ifana nasesigubhu so isigubhu sokuphakamisa uyaxhumanisa nedlozi lo muntu lo njoba ngiletha lesi sigubhu lesi sizodonsa umnotho ningasixwayi ningahlehli sincedisane kanye nani sokhuphula amandla la ekhaya sofaka umnotho nazo ke lezi nanga lamadoda ngizowafaka lapha ekhaya ngizowaxhumanisa namadoda azola akazange kuzochitha akazange kuzobhidlisa azolwa nemimoya esihlaselayo naku singala ligijima bathakade igijima imfene lapha ekhaya lezi insizwa lezi zizolwa zizovikela thina njengabantu bakasibiya njengabantu bakadlamini abantu bakaphumula you understand. Umuthi phela uyakhulunyiswa ilwane ziyakhulunyiswa ziyathotshiswa njengoba ukwazi ukuyikhanda lento so ngithi unisukuyikhanda ngokuyazi njengoba ukwazi ukuyikhanda ngeke uhluleke futhi ukuyithoba ngeke uxake into eyenziwe nguwe ngeke uyixaka into eyenziwe nguwe so ikhona itrap okwakhuluma ngayo kodwa ufuna ngikhuluma ngayo deep ukuthi kuyenzeka mhlambe la umubethelile uthi wena yazini lo muntu ngempela ugangayo la ekhaya kumele ebonakale ama symptoms ano kuba khona ubonakala ngani kumele bambone ubonakale nje kusene emile nje noma mhlamba ginqe kulento abayigibelayo uyabona into ezikholezo ziyenzeka ke phela umuzi uyacushwa ngisho edlula mhlambe engaveze khona edlula nje aginqeke bambambe akwazi ukudingiswa endaweni because lo muntu uzombamba kanjani question yami lapho yabona umuntu okazi uve kuthiwa kubanje umthakathu uyamajeme kuze kuse sihambe ingqondo athi okay kame zimbambe lezi ilwane lezi so mangabe emile kusuke MS akhe stage kanje noma uyazulazula nje la like straight ame uzophapha mayena sekugcwele abantu sebemngungile omunye wathena ufike enqunu ufike enqunu vele bathatha babanqunu ingathi nathi mangaba sikunemithi esithi masiyikhande sijajile ngekhazi abo 12 ebusuku yabo nabo kunemithi nami ngithi mangaba ngikunika ngithi lo muntu uma ufuna ukuchela ngawo chela ngekhazi abo 12 ebusuku ujajile uzobabona abathakatha lapho kwakho uyabona kuneyintelezi ezikhandwayo ejulile nazo uyabona ezokuchela nje ucela ngazo ngekhazi abo 12 ebusuku unqunu nawe uchithe ube umthakathi nje ufane nabo you understand angeke badlele kwakho because bazodwile into abayiyona they understand so ikanjalo bafika benqunu vele iningi labo phofu almost bonke bafika benqunu uzombamba ngeke uxa ukuhlubula umthakathi ejemile injalo kurafu ne ngaphandle kunabantu abangalali ngeimpilo zabantu abahlala ukuthi babhidliza impilo zabantu mhlawumbe ibona yena kana lutho kodwa uhlale ukuthi abhidliza impilo zabantu nje amosha impilo zabantu bakhona ke abantu abakanjalo okay so zikhona njengoba ngingisho ngithi into enziwe ngomuthi iphinde ilashuka ngawumuthi masikhuluma ngodeep bomuthi kuba deep ngempela deep mhlambe ke ukubheka lapho ke ukubethela kwakho kuhlone kangakanani noma mhlambe igaba zakho nazime kangakanani mina ziyi2 zimbili nje kuphela igaranti showcase ngoba phela into esiyifunayo ukuthi masifikile asifike kubonakala kufike kucace asingathi sifile sagijima emzini wakho kube ngathi besizodlala manje uyeke mangabe ungakufuni lokho kokubili asibethele uganga phela sisuke singazange ngizocela sisuke sizobethela sizocupha sifuna kufa abantu abaganga kwakho eziphi lezo ndlela lokho ama-just nalokho egubha ozimbili nazo ezivusiwe ngenazo ziyavusa ngithi bafika nelwane nawo
nathi kumele sifike sizoqinisa ngazo sofaka ama-security sogada umuzi wakho. Angisho wena ugadwa ngasibhamu wena. Ugadwa yinsizwa wena amadoda omgede wena ngisho. Into evusiwe, into eyiphefumulayo, into eyingena enhlangothi zonke engavinjwa lutho. Into ehamba ngomoya. Yo, ngiyayizwa so izinto lezo esisuke sizikhana ukuthi zizokhona ukugada umuzi wakho. Kunabantu abaxekile sebehambele babethelele kufakwe ingenzeki lutho. Sifuna abantu abakanjalo abalisebekhathela hayi umuntu othi yena ngiyaqala umuntu othi sengikhathele kade kufika kuzobethela but still into ziyenzeka lapha ekhaya. Kade bathi bawukhipha umdliwa but still kuyafana nje. Siyahlupheka kunjalo. Akho litho lulungayo khona kunjalo. Bese siyafika sizonyathela sibehluma amaphondo umuzi wonke. Sigijimisa igubhu umuzi wonke. Shunqa umuzi wonke. Sicima amalayithi sigijimisa inqunu umuzi wonke. Silwana abathakatha ngithi kuyaliwa kudlalwa la. Kuyaliwa. Phela mola nomthakatha hayi ngoba usuku uzomncenga. Naye futhi engiyaza kuncenga. Kunabantu ekuthoma ngabangena emzini womuntu inyanga ibaleke iphuma ibaleke ishawa izilwane zakhona. Uyabo. Kunezilwane ezipowerful. Kunabathakathi bangempela abajule njenganathi bagedla sijulile. Funa ukuthi makubonakala ufika emzini womuntu uzoqinisa nabahlambu uzocupha nabahlambu uzofaka leso group la kamachachi. Umthakathi abathakathi bendawo bathi mabefika ngakusasa bezogadla bashintsha umuntu lo obekade ethakwathi bathi lo umazi bani uyathakatha. Okwazi ke lapho ukuthi into bebezoyizama ayenzekanga behlulekile. Because mabekuthakatha ungathakathi kuphela kube wena umthakathi. Angisho. Yeah. Lapho ke leyo. Yeah, no. So khawula kithi mhlawumbe ukubheka leyanto leya ukuthi isilwane mhlawumbe ekhaya sigcine sesibusa. Uma sesibusa idlozi lingasekho la ekhaya. Futhi sekubusa wona umdliwa. Idlozi ikhona indlela yokuyibuyisa yina. Ngingene nje mfoka sibili mina. Okay. Idlozi phela mntamkhulu akusonto ngathi ungagaranta ngayo yodwa. Okay. Yeah, because idlozi liyisithutha liyathatheka. Omunye umuntu akakwazi lokho. Idlozi phela liyisithutha liyathatheka njengoba likwazi ukuthwebuleka kuthwalwe ngalo. Angisho kunjalo. Yeah, idlozi liyisithutha. Wena mosama ngedlozi kuphela hayi ugangile. Sazothakathwa. Khona abantu abakwazi ukuthi mabefuna ukukubulala bahambe bocela edlozini lakini. Bahlabele belenzele konke ehlane. Noma bafikulele ngekhathi zabo 2 ebusuku bangene emathuneni lapho lo muntu okuyena wena umphethe. Bafike bakhulume naye bakucele kuye. Bamhlabele bamthelele ugoloko bamenzele konke. Ngeke ungahambe emhlabeni lapho. Sebekucelile. So lento engiyane ngisho ngithi into yedlozi akumele ume ngayo kuphela. Ngakho sikandi igubhe einsizweni sikandi igubhe ezizobalekelela ukuthi bavikeleke ngoba nesiyazi ukuthi ngeke uvike ngedlozi kuphela. Ngisho ngalihlabela kangakanani kukhona abazofika balihlabele ngokungaphezulu kwakho. Futhi liphinde lingancengwa khona idlozi lingancengwa lithathwa ngenkani. We will not save ma. Yeah. Ngenkabe idlozi uthi wena kuyenzeka liyoncengwa emahlathini mfethu. Lincengwa yabona balincengo bangalincenga ngisho entabeni. Balimemeze. Angisho umoya. Phela ngizoxhunyaniswa kwemoya lento. Balimemeze. Balinike isithebe balinike isidlo. Lezi zinto ongaliniki zona. Ngisho uyahlupheka hlule kunekulekela idlozi lakho. Angithi liyakulambisa vele likuphumelelise. Kufika abantu abanemali abafuna ukubulala wena ngenza umzekelo. Noba kuthiwa nayo imali kodwa uyakhohlwa ukubheka idlozi lakho. Bazofika balihlabele balimemeze. Basibemeze lesale kwaze sikuphethe. Basidonse nangemithi bakucele. Bashwele base sifuna ukumthatha ubani emhlabeni umdedele salukwazi. Usemoshile. Simfuna phansi man uzohamba. Na kanjani uzohamba. Uthi uyaphuma ikushaya inkabi wa. Yabona. So into yedlozi akusinto ongagaranta ngayo kakhulu. Uthi mina nginedlozi elinzima. Liyathatha idlozi kehle. Kodwa ke umoya. Yeah, njengoba bekwazi ukumthatha lo muntu esethuneni bangaxa wena ukumthatha. Hawu madoda. Hawu. Uyayibona nje. Kodwa ke ake sibuye size la ukuthi kubalekile ukuthi mhlambe singiyithole lokuthi uma kade kunomdliwe ekhaya idlozi obviously liyaqhela. Mntamkhulu liyaqhela nje. Kwa ukuthi lisuke selihlulekile ukulwa kwalona ukuze caca ukuthi ngena leyo nto ezobhidliza umuzi walo. Angithi sithi mase sakhe imisithi sakhe idlozi lake ekhabo sakhelo baba omkhulu bethu. Sakhelo baba bethu abangasekho mhlawumbe noba kuthiwa sakho abakasekho. Sakhelo bani okhokho baba umzi wokhokho lona. Yabo. Mangaba bezovuma ukuthi kungena into ezobhidliza ekhaya sobe ngahluleka ngani. Kusebehlulekile. Yeah. Ubuyilwa leyo mpilo wena lekelela ke ngalendlela leyanto efakwe ngayo. Na uthatha wakhe manje uthatha izikhali zakhe usho nempilo ngoba ngeke akekho umuntu omele ukuhlupheka.
So mangabe kodwa khona uyakhona ukubuya mangabe umdli usuphumile. Yeah, uyakhona phela ukulokhuza ukhisho lo mdli walo bese kuyolanda abantu abadala bageze bahlanjululwe. Bakhona ukufakwa ngendlela makathi mhlambe selithwetshuliwe ke idlozi. Nako phela idlozi ukwazi uvuma kuthiwa abantu babangidlozi. Even if kuma families lonto yenzeka. Yabona kuyenzeka ngisho kuma families abantu balibanga idlozi. Okay. Lo nalo ufuna liphakamise yena, lo nalo ufuna liphakamise yena. Ulo uyalithwebula, ulo uyalithwebula. Ulo nalo ufuna into zakhe ezilungu yabo. Yeah, so kuyenzeka kuyana nokuthi ubani no fit enough ukuthi ligcine liwela ngakuye. Nanokuthi yena usebenzisa buphi umhlakani ukuze ligcine liwela ngakuye. Yebo. Phela lento emoya la mntaka mkhuliyana na ukuthi uconnecta kanjani wena nayo. Uyiroba kanjani wena? You understand? Because lento yedlozi ihamba nobugebengu phakathi bakwamoya kodwa bakuroba. Bokudonsa ukuthi wena mhlawumbe uhlaba inkomo yabo, uhlaba inkomo ushisa ogoloko bamemeze, ubabekela isithebe. Yabo? Ngeke beze kuwe wena usihlonga izandla ubamemeza ngempepha. Abantu abadala ngilana kothonilanga. Idlozi phela angisho ukuthi idlozi li wrong kodwa idlozi liyisithutha because liyathatheka. Umuntu ongakwazi lokho kwayena uyisilima because into eyenzakalayo liyancengwa idlozi. Idlozi liyancengwa. Khona idlozi lokuthi lincenge kube kodwa lingancengwa lithathwe ngenkani. Malithwetshulwa lisuke lingancengwa, suke lithathwa ngenkani. Liyathathwa ngenkani. Thothi nihleli naniqhomolozile lokho lishisa impepha. Hey babantu abadala sihlala. Kanti yonke into eniyenzana mfana ukuthi nenza iphathi. Kunemize enjalo kufanele ukuthi benze iphathi. That's why uzothola abantu besindisiwe bathi hayi wale into edlozi ayikho. Yabo. Yeah, so kuyenzeka. Yabo. Yo. Yeah. Injalo. Sibuye size kulo khona nabanye abajojwa izokile ilwane. Yabo. Nathi ke siyakukhanda ke lokho umodla umfazi omuntu sikuvusela isilwane sikuhlabe left and right sigijime nawe. Angithi udla abafazi babantu. Khona abantu abavuselweke. Kuvusa umuntu nje ukuthi azoblock impilo yakho. Indezele ngokulala nawe one way. Noma yini noma ikuphi. Noma ikuphi usangathi kuhleli kanje uvuthi izikhonto engenayo. Yeza, khonto engenayo uzeva futhi. Lale nawe sihleli nawe kanje. Unqushintshe begqunqa ngisho ukunqola. Gqunqa ebusweni ube nesichitho ube nolako oluningi. Shintsha kube ngathi nokho nasekhana ngathi uthi uyahlanya. Sine trauma yalento, yakupheqa lento. Njalo. Mntamkhulu ngicabanga ukuthi into efana nalezo kusuke kuyi revenge thizeni because angicabanga ngabe revenge sometimes upunishwa. Unokudlala ngomntana abantu oyintombazana aphuma athi yazini lo sedlale ngami kakhulu ngifuna ukumbonisa abantu fike lapha phungula ngithi mina mfaka isilwane esolana nayo impilo yakho yonke kontombazana othanda nomuntu odliwayo. Yebo. Kodwa ngibuka njenge revenge le. Yeah isangaba yiyo kodwa ke yeah kuyashiyana ngoba uyayiphindiselela. Kodwa umunye ongaziphindisele mntamkhulu nenhliziyo embi nje ukuthi ufuna ukubona nje usafara nje. Ofuna ukukubona nje wena ungajabulile. Orhlanga umuntu osebenza naye colleague yakhe uyave bemthanda abantu lo wathi ngimzame kanje. Yebo, just nje ukwenza into ezokwenza ukuthi ungabikho efomini. Bakuhlumeza. Because once waqala kona into ekuhlupha emoyeni uyayi lose control. I understand. So ihamba lapho lento. Bakhona abantu abavuselwayo ukuthi hayi kuzoblock impilo lento izolala naye nje izomhlukumeza. Yabona. Kube khona umuntu ozothola ukuthi siyavusa isilwane ukuthi silo simshaya nje. Simklinya simshaya. Singalali naye. Sifika sibone ngamehlo enyama. La ngaphandle khona abantu ababona isilwane ngamehlo enyama kanje wena nje ukuthi isilwane asikho survive. Asibone ngamehlo enyama simshaya. Serious? Sikona simshaya. Yabona. So lezi zinto ziyavuswa zilwe. Kwesinye isiqinye. Gcina songasala lapha endlini yakho lala khona sola emizini yabantu because kunento endlini yakho wena ebusy nawe. Uzoyifica ikulinde uma uyolala uzoyifica ikulindile. So into izifuna inju labuchopho ke le ukuthi ayiphume ngeke kulaphe ngeziwashe ezipinki leyo khohlwa ngeke keep funa abantu abajula abazoyithoba lento abazoyilanda ngale ndlela efakwe ngayo manje bethu uke wayichaza lento ukuthi ifuna ukujula futhi iyabiza ngeke uvele nje ucabanga ukuthi uzovele nathi angifuna sibe fit nathi phela khona ezinye inyanga ukuthi ithi khona zinazo zisuke ezinye ziyozama ifika ishaya ibuye wena mawuya lapho uyazi na ukuthi hey mele izikhwama zami ngiyiqinisa ngempela ngoba ngiyobhekana nezimpilo lapha ya phela empini uye empini ngoba uthi uyowina uye empini ngoba uthi ngiyolwa usangangabuyi iyalo kuzithemba kwakho lapho mina ngisuke senginikele ngami ukuthi manje noma ngathiwa kwenzakalani ngiyazithemba lezi insizwe ezingiphethe ngiyazithemba lezi insizwe engihamba nazo nalezi impande engigayile ngithulise ngokwanele ngayiphakela ngayihlabela ngokwanele ngiyaya kule yambi uyebo ukuthi ngisacrifice ngami
Yes. Mangafuna ukugoga ngeke ngiyenze leyo nto leyo. Angeke ngiyenze ngizokutshela nje ukuthi hayi khulileka ngizokusiza ngiphelile lapho. Yabo. So nje lezi izinto okusho ukuthi yabona ke ingibuyisele emuva ukuthi uma ngabe uye emzini womuntu uthi uyobethela kusuke kuyenye into mfethu engaphezulu kokubuka ngamehlo enyama. Akeke uvela uvuke namhlanje ekuseni uthi ngiyobethela umzi womuntu kusasa. Abanye bayakufastela lokho yamntaka mkhulu alala angadli. Ufaste ajula akhulume nezinsizwa zakhe. Uma ukuthi umuntu ofuyile akhulume nezinsizwa zakhe. Manje phumana ngigijima namba nola lapho yini engiyobhekana nayo. Yo wena uhamba nje impi oyobhekana nayo usuyayazi. Uyayazi kumele uxhobe phela uphuma uxhobile. Ukuthi lapha yini ngeke ngivele ngithathe iwisa ngiyabantu abaphethe ibhamu. Qinise. Ngizophatha iwisa ngiyabantu abaphethe ibhamu ngizofa lapho ngeke ngibuye. Angeke ngibuye yabona. Khona umse ngwazi ukuthi hayi lapha akungenwa zonke inyanga ziyasaba. Lento engishilo nje ukuthi khona izinto imize kanjalo abayibona ngamehlo ilwane. Azothi umuntu ehleli kanje vele ginqika isitsha lapha gilili phasa phansi. Athi yeva kuvuleka amabhoda aphuma baleke. Omunye akashiyo ngisho umuzi wakhe uthanda ngisho lento yaphefumula yaphila ibekiwe lapho Nkosi yami. Jesu Maria. Ibekiwe yaphefumula. Yaphefumula yaphila lento. So nje izinto lezo wena mntaka mkhulu esiyane sibe nosizi even abantu besithuka kuthiwa akusinyanga lena yiqola yini ube nosizi lo muntu okubiza uthi Nkosi yami lo muntu ubuyazi lo muntu aphe ngisuka khona ubuyazi lo muntu into esesenzile emhlabeni kaNkuluNkulu ukubuyazi ukujula esinakho athi ngibulale mina ngawungenzele lutho ngithi ubuyazi Nkosi yami ayithi mbulale ngeke ungenzele lutho mina ngibulale ngithi ubuyazi kodwa ngoba phela sayafundiswa angithi sayafundisa sizona izixhanxanga sizona indlavini sithula sibuke la siphendula yayizwa so ihamba lapha lento umhlaba mntaka mkhulu kunabaningazi bomhlaba baphethe umhlaba abathi bawo uNkulunkulu basemhlabeni bawuphethe umhlaba bakhona abantu abasho njalo umuntu ongenali lihlo lesithathu esibiza ukuthi third eye ongenanga ngiyaza kubone lokho ngesingena kuko cause iyolanda izinkulumo eziningi lihlo lesithathu yeah kunabantu ababona abangale kokuqonda ababona ngale komhlaba uyayizwa kunabantu ababona ngale kokuqonda ababona ngale komhlaba abambulelwa day by day abazila day by day abafuna ukwazi ngento ezenzeka ngaphezulu kwesimo somoya yeah I understand. Yeah. So ihamba lapho ke mntaka mkhulu. Izinto ezikanjalo kunabantu ababulawa abangabulawanga ngemithi, ababulewe ngezilwane, abangeke baze basizwe imithi, abazosizwa ukuthi bathole abantu abakhona ukuconnecta nezilwane ngokwakamoya, bazixoshe ngokwakamoya, basebenzisa imithi ukulwisa nalezo zilwane, nangokuthi nabo bayiyona le bayilendlela abayakwazi ukwenza lokho kusuke kwenziwe lapho. I understand. So lento mase siyichaza ijulile kehla and futhi siyathanda ukuthi nakho kuma social media masikwenza sikuveze ukuze kucace ukuthi asikhulumi ngento esingayazi kodwa manje basireport ama account ethu ayavala bayasibhena because bathi sihlukumeza umphakathi sekusesithi asifike sikhulume ngamehlo sikhulume manje ngomlomo man sikhulume ngokomlomo babone bona ngokwamehlo ukuthi siyakhuluma sibachazele kodwa umuntu mase ithe wafika siyakhona ukwenza sikuprove kuphile bakubone ngoba mhlambe ngiyacabanga nje ukuthi usubona abantu abanezinkinga zangempela because ngiyengibheka kuma comments abakhona abanye abantu nje kuma comment abayela nje kuyoxofa and kube khona abantu abaserious obona kahle ukuthi noma efone yabona ukuthi yo ufuna uDr Phungula inkinga yakhe serious ngempela inkinga yomuntu ke mina bangathi incane kanjani ngiyithatha serious yonke because kusangenzeka umuntu mhlambe isitho sakhe sangasese asivuki mina ngithi nxa indaba esitho sangasese kanti kuya lonto serious uyafa umuzi wakhe kumele lento ngiyithathe serious yeah so laba bafika ngokuxeka hayi wewe insomle somphendule lo muntu angithi indlela yakho uyayazi awukho la for ukuhamba uprovela lonke uhlobo lomuntu ukuthi wena ubani uziqonde nento eza kuwe ukuze ungayilahli ifocus empilweni kunamagenqegenqe vele so ifuze lokunaka lezo zinto mina into engiyenzayo anisikhole ngibheka uWhatsApp ngibheka uinbox one way kusiza abantu abafuna ukusizwa bangena abantu endumbeni baphile bephila abanye yeah baphume bephila abanye abantu laba basuke bezofuna usizo abantu basuke bezodlala yeah isiqoko sigqokile mfethu hayi asingangeni lezi zeyinxibo ifuna singangeni kuzokhozi kunabanye abantu babukele abaswele into abangangena ngayo ukuthi lo muntu uphethe ukuthi lento siyazi ukuthi defeatwa kanje I understand khona phela basibuka ngoba besibuka ngabe befuna ukuvuta imase kuphuma ubani kanti uzothinike namhlanje
So inxibo nazo asiyichazi kakhulu ezobunyanga mhlawumbe ezobugedla. Kodwa nje khona kunento ekhona. Kunento ekhona vele ngeke uvele uthathe ibhayi elibovu usuligaxa emzimbeni, uthathe ibhayi eblue usuligaxa emzimbeni. Lezi nxibo akusiyi fashion. Lezi nxibo zibika amandla thizeni wena osukunesigaba sakho. Bayafika abanikazi bomsebenzi bakutshela ukuthi manje sekumele uphathe into ukuthi, sekumele wenze ukuthi nesigodlo sakho sukusikhanda. Bayafika abanikazi bomsebenzi kunesigodlo sukuthi. That's why ezinye inyanga zinezigodlo egijima nga6 because uzothola ukuthi lesinye isigodlo wenzela ukuthi lesi sinye wenzela ukuthi kumele iphilise yonke lemimoya. Nango kweinxibo ukuhlukahlukana kwazo. Okushuthi indlela ogqoka ngayo mhlambe irepresenta into ethize thina singayiboni. Mina something even if ngizokwenza kunomuthi engikutshela kahle ukuthi mangabe usebenzisa mhlambe isigubhu lesi sigubhu sehlala ngaphasi kweduko mhlambe elibovu ungasisusa edukeni elibovu ikhala imina something each and every color imina something ebunyangeni yonke ikhala nekhala iyakhuluma even if amakhandlela khona amakhandlela leli khandlela lilinto ethile leli lilinto ethile ikhala iyodwa yaphefumula iyakhuluma and futhi iyalwa iphinde ivike futhi kunento engithi mangigqoka ukuthi ngawungenze lutho mangiphethe induko ukuthi ngawungenze lutho because manje uba ngiphethe le nto leli kuvuka lo muntu uthizeni owayiphatha lento ekanje njengoba ngayiniwa uya amandla amasentweni nethile datho omunye umuntu efaka amaringi wona uthi umuntu ufaka amaringi wara kanti amandla akhe aseringini kwabanye sesigqokweni eringini angisho kuneyithelo zamaringi kuneyithelo zanzana you understand so lezi zinto lezi ngisho isinxibo khona umuntu ozobona ehlele igqoka ikepisi elilodwa uzoxaka lo muntu unemali yonke ubhekele igqoka ikepisi elilodwa uyazi ukuthi ikepisi lakhe kukhonani understand hayi netamuzi udlala ngabantu kunjalo ngempela serious umuntu usangagqoka ikepisi elilodwa enemali yonke agqoka ukuthi lo baba akaswenki nje ukuthi unemali yonke uyayazi lento ayenzayo ukuthi yenziwa yini nomuntu onemali yonke kodwa ongcolayo kusiyama angawuzumbona ukuthi unemali even if kuthina ke bayafika hey uphungula ukuthi ukwazi ukuthwalisa abantu kodwa hey madoda hey akanamali injongo zethu afani bakuthiwa sikuvezela amabhengu ngamangala yebo mina ngihamba ngeRange Rover ngiya ku Dr Phungula mangifika uDr Phungula uyihambela mhlambe ngeTez for example uhamba ngeTez ungabheki yena bheka into ekuyena and to be honest mhlambe ukubuza nje lo mbuzo bakhona bangena ubona kahle ukuthi abathembi kodwa baphume sebethi hayibo nqwaba leyo nto nqwaba phela thina mntaka mkhulu masigaya usinika lezi imali thina asikho kwifashion asizona mathi siyizinyanga asifuni ukubukwa uwe le mali yakhe lezophinda igaya into ezofika isizo omunye umuntu ukwenzela mina into kusuke sekuyibonus mina ngifuna kuphile wena up until kuze kufike isikhathi lapho senguvala umkhusana sengithi namhlanje ikhwama ngiyashiya elapho engiyokwazi ke khona ukuthi ngienjoy ubunyanga la sengisho konke yabona manje ikhwama ukuthi ngiyaziyeka sengiqedile ukugaya ngigaye yonke into alukho ngisho ngafika ukuthi angiyothwebula mhlawumbe umamlambe emanzini seyonke imithi yokuthwebula seyikhona ungisho ngafika kusasa ukuthi angikukhandela umkhovu simthwebula umuntu manje umuthi wokwenza lokho usukhona ufuna ukuthwala ngenyoka umuthi wokuthwalisa umuntu ngenyoka ithwetshule kwenziwe isikhona yabo lapho ke sokuyisikhathi sokuthi uenjoy ke manje imali yobunyanga so leyo nto leyo uma ukhuluma ngomamlambo ngabe mfethu ngempela lento yomamlambo iyini umoya onjani ikhona mntamkhulu izinto bangengene deep kuyona kodwa ikhona ngizotshela umoya kanjani kuyana nokuthi wena usebenzisa kanjani because nesilwane siyaba sovala umuntu kuphinde sithwale isikhuphula umuntu simnika umnotho kanjalo nawo amamlambo ke ngokunjalo khona abamithiswa omamlambo ngoba thohlamba umuntu amithi athi semithi inyoka so kuzodestroy lo muntu kube khona umuntu ophatha umamlambo ngoba nakuhlambene ufuna ukuthi umfakele imali you understand so iloko nje ngokwendlela ezihlukahlukene phela imoya ngaba umoya othizeni kuyana nawe ukuthi usebenzisa kanjani kuyana nawe ukuthi lo moya usebenzisa kanjani sibuye size la kunezinye insizwa nakho ngifuna ukukhuluma ngalezi insizwa ehamba amakhoti alright nanzo ke indaba enkulu ke lezi ehamba amakhoti abantu mfethu banamacala uthini Dr Phungula uma ufuna ukuthinta leyo ndaba so kunabantu bake bafika kakhulu ngathi yazi lento ngizoyikhuluma if ngilithole le YouTube mhlambe idlozi lakithi liphinde lengiphi ukuphila ngithi mina kunabantu abanenkinga yamacala mntaka mkhulu ukuthi ahlukahlukene futhi kunabantu abagcwele emajele abangenacala abanye kuthiwa badlwengula abafazi babo uthola ukuthi ukukhandwa itulo nje lokuthi umuntu
akaboshwe ukuze lo ezoqhubeka ukuqhubana lama nokushendezela abakwenzayo. Yeah, so einsizeni ezikanjalo zikhona impande esigaya for ukuthi sibasize abantu ababhekana namacala cause siyanesidabuke kakhulu masibona insizwa zakho ukuthi igcwele emajele kodwa azingenzanga lutho. Siyabuka la ku social media njengabalaphi bendabuko kuyasithinta kakhulu lento ukuthi cause kusasa sazi le nto mhlambe ngehlela izingane zethu noma mhlambe ehlelo abafowethu cause ukuthandana ngese sikuyeke. Kodwa lokho ukuthandana uzegcina sekuboshiswana ngesimanga sokubanga izimali namafa ugcina sekukhandwa izinto engeke. Kunabantu besifazane uthola ukuthi wena ugana umuntu osenengane. Njobe ugana umuntu osenengane bakhanda itulo nengane yakho ukuthi kuze lo muzi bawina bakubophe. Sekuyaba ingane isivuke ekseni sithi uyanoyidlongulile. Umthetho ke thina abantu besilisa uyasicindezela kakhulu because icala le rape uyakwazi ukuthi lizovela after 16 years ukuthi wena bongakwenzanga lokho. Kodwa ubuhlele ngaphakathi eyiseleni. Zikhona ke impande thina esiyikhandayo zokulisana nalowo masimba lawo. Udoti leyo nto leyo sizolwisana thina nabo kakhulu. Insizwe ezibhekene nesimo esikanjalo sizozisiza no matter what noba ngathini sizozisiza ukuthi ziphume kulo doti. Angingadliwa amandla wabafowethu ngendlela yokuthi bagcine sebelimala futhi. Udla amandla womuntu maqedwe uyamlimaza futhi. Neinsizwe ezigcwele emajele eziningi kabi eziboshele into ezingazazi. Zigcwele emajele ziboshele izinto ezingazazi. Ngayo lento ukugijimisa imishado nani kwesinye isikhathi. You understand? So ingakho ngiyane ngisho ngithi weyinsizwa abantu besifazane nibathathana nobe nibabheke. And futhi nilalele futhi ngabo niphume niye enyangeni niyoza la ngabo. Ngakho sengigcina sengigcwala amajele. Most yabantu 60% angithi 80% yabantu abagcwele ejele abantu abangenacala. 80% abantu abagcwele ejele abantu abanacala. Ziyangithinta iziboshwa kakhulu umuntu akamkhulu ezinye izikhali inyembezi zikhali inyembezi ngezimo abasuke beyiboshelwe. Amacala mawusaqula icala ungaphandle akukulula ukuthi liphele because siyakwazi ukulwisana naleso simo sikunika imithi ethize. If usungaphakathi kunzima ukuthi sikusize ingakho uzo end up usilimala kakhulu la sentweni yamasen because kwamele sikwazi ukuthi mawuyo attenda silwisane nomshushisi, silwisane nejaji, silwisane nalommangali, silwisane nofakazi. Yabo. So kugcina sekubanzima because usuke ngaphakathi ngeke into ezoyisebenzisa. Sisuke sesithwebula imimoya thizeni, sisuke sesebenzisa imimoya thizeni ukuthi sitshintshe imiqondo laba bantu babhideke bangazi noma bathini. Babhude into yabengahlangana. Bagejanisa inkulumo bebodwa. Noma mhlambe silahla amadokhethi ukuthi at least sizame indlela ukuthi kulahleke idokhethi. So sengisho ukuthi kuba inengcindezi eningi if usuvele usuboshiwe. Kodwa if usangaphandle usaqula icala siyakwazi ukuthi siyiqede leyo nto leyo. Lokho ngikubalula ngoba ngibhlungu noma mhlambe ngizubhlungu ngabantu abagcwele emajele abashiye izingane zabo ezibathandayo nabo abazithandayo bengenacala. Ungafani nomgulu ukuthi oboshiwe boshela into ayazi noba mhlawumbe ubulele udlengulile warawa. So sengishinto ezinjalo thina sesichaza kakhulukazi labantu abagcwele emajele akunzima ukuthi banike izingane zabo uthando ngesimanga sokuthi baboshele izinto abangazazi. So nje impande ezikhona zikhona. So mangabe ukhulunywa ngomuntu osaqula icala umnikeza mhlambe into ezimpande noma esabhodlela noma azoyihlafuna into kanjalo sisebenza noma mhlambe usebenza ngomoya nje. Sebenza ngendlela eziningi. Khona impande emele setshenziswe uye. Khona impande khona izinto ekumele ngishele zona engezakhe kumele ngisale ngimsebenzela zona mina. Ukuze into yakhe ikhona ukuthi ixhumane. Khona impande ekumele ibe kuyena emzimbeni ekumele ayisebenzise kuzoba khona futhi impande ekumele ngiyisebenzise mina lapha engikhandela khona izinto ezikanjalo. Lapha ekuthiwa sibiza ukuthi inkantolo la sinenkantolo yethu nathi. Siqula khona amacala wabantu. Lapha esiqeda khona amacala wabantu. I understand. Angi-understand angifuna ukuthi sinendawo yethu nathi lapha sisuke siyoqeda khona amacala wabantu. Abantu sidila lapho sidila nabantu abanenkinga yokubhekana namacala. Khona mhlambe impande sithi le impande yoqeda icala sokunika nawe uyisebenzise bese sithola izinto zakho thizeni sihambe siyosolve icala lakho. Ngesikhathi kuyenkantolo kunento esiyikhandayo. Badidiseka abashushisi. Ngenkathi usenkantolo into esiyikhandayo nathi la ukuthi wena njengoba lapha sincedisa nale mpande kuwena ngemoya ke ethize. Noma uthi ufika laphana ufika nje vele
sesikhona into ezithize nathi sesithe sathi ukuyithinta for okuthize because ngibalekela ukuthi ngibeke ngembabe yabo so izinto ezikanjalo okusho njengamanje uhlonipha ulimi lwakho ukuze ungagcine kujivazeka into ethize kodwa nje into enjalo ngempela ikhona ngempela yecala ikhona iyaphila into yecala kakhulu iyaphila into yecala phela into yecala angayikho simple iyanokuthi unecala likanjani kodwa ifana nokuqomisa intombi mos because mele bavumelane nestatement sakho yabo mele bavumelane nento eshiwo nguwe ba understand into eshiwo nguwe balichitha icala kanjani advisor mfethu sesizovala lapha na kusisi abathanda ukubophisa abafowethu ngenxa yokubheka amafa athize thothi insizwa bakithi isibhadle ejele ngento engayazi ngempela lapha engingakusho nje ukuthi sikhona nathi sabafowabo labantu abagcwele emajele ababoshela into abangazazi ayiphinde mfethu ayiphinde sikhona siyabafowabo labantu abagcwele emajele beboshela into ezingazazi sizoligijima ilizwe soliqeda silwa lento nayo sizokhanda sibakhandela ukuthi baphume kulesa sihogo enibafaka kuso kule ndawo bangayideserve engadeserve umuntu enibafaka kuyo so if abantu abafunda ukuzisebenzela abafundi ukuzimela nabo banawo amandla abawaphiwe ngawabo abangafuni ukuxitha abantu amandla wabo ngendlela yokubabulala nabahlambe ukubacindezela cause mawusophuma ejele umqondo wakho ngeke usafana nalendlela okade uyiyona ngezinto ozokuthe wabhekana nazo ejele cause ejele kunama challenges wakhona nakhona angakwenza ukuthi mawubuye end up esoba womunye umuntu lo muntu usuke usumbulela umqondo wakhe nabahlambe usumbulela uphila nangendlela yokuthi ungene lapha ngento akangayazi uzo-end up ezibuza imibuzo eminingi ukuthi idlozi lakhe belithuleleni ubani bethuleleni yonke leyo nto usumfaka imicabango eminingi usuwenza ukuthi nomunye umuntu wesifazane mayiqhubeka ephuma angasakwazi ukuthi amnikeze uthando lwanele usufana nomuntu onjani ombulele siyathokoza ugeza umuntu ophuma ejele complete hayi uyageza umuntu ophuma ejele just for ukususa like ngifuna ukuthola ukuthi ukuhamba ibanga elide kangakanani noma elifushane kangakanani nanokuthi kumele ujule kangakanani kusimple musa kufana nokushuthi nje kufana nokugeza umuntu mhlawumbe ngenza umzalo umuntu ophunyelwe isisu kuyayifanele ophunyelwe isisu kuyafanele akusinto ethini vala mfethu ngelelwane lokubethela nani nelomdliwa please ijaji kunamajaji okubethela kunezigubhu ezokubethela kunempande esizikhandayo nemoya esiyisebenzisayo for ukukhipha umdliwa ekhaya kunempande futhi esiyisebenzisayo for ukulwela abantu ababhekene namacala abangawazi no ngane zakwethu siyabonga la kuthi RCTV ukuthi nisahlezi nathi thatha nayo inamba kaphungula 06562988095 06562988095 mawufika ungifonela hlala straight odabeni ungabingeleli because kusike kunabantu abafana nabo baxayekile abadinga usizo njenganawe ngizoyiphinda ke lento ngingakhuluma nomunye umuntu evele ethi hi don't say hi mawufika hlala udabeni ungabingeleli ungazichazi nginenkinga ukuthi nokuthi isikhathi sokukwazi asikho because sifuna ukuthi bena sisizakala asenze ubungani senze ukuthi sizakala ngena ku-inbox ngicela usizo lokuthi nokuthi ayosizo lokuthi leyo kanje okay senza kanjani siyakuphathisela mase kuphathisela ngopep mangabe ufuna ukufika endumbeni uyafika izinto ezikanjalo so ukwenza umsebenzi ukuthi ube lula ungabi nzima noma mhlawumbe isitori sakho esiside zama ukusenza sibe sifishana mina ngenyanga ngizokhona ukusihlaziya ngisi-understand nokuthi ukuthi uchaze because end up leyo nto sesidlula kuwe sesibheka omunye umuntu bese kube ngathi mhlambe asifuni ukusiza abantu kanti approach yakho kunjalo siyabonga neNingizimu Afrika uyena Dr Phungula ke osho njalo uthi nje inkinga yakho ibeke after that uzokhona ukukulekelela mina ngisazoka sibeka ukuthi RCTV kodwa njengamanje ngiyagijima ngemzini wakithi bakithi ngiyazi ukuthi ke nihlezi nikhona nathi siyanibonga nje ukuthi nihlezi nikhona ngaso sonke isikhathi ukusinikeza nje support ukubheka inhlelo siyabona feedback eniletha kuthina siyabonga kwabakhomentayo siyabonga kakhulu abasiqhubuzelayo ukusho nokusho ukuthi bafethu uqhubekana umsebenzi eseniwenzayo mkhulu
isiZulu namhlanje ngifuna ukubalula insizwa laphana ke elaphana eKapa ukuthiwa umfoka Gaba. Siyakubonga mfethu uhlezi unathi baningi abahlezi banathi kodwa episode elandelayo sizonidalula nga one by one mhlawumbe sizoza nje nelist yokunibonga nonke kodwa nje lapho ekhaya siyanibonga kakhulu ngakho konke nikwenzayo lesenza thina siyithemba podcast laphana sigijima laphana ku TRC TV inkosi lapho ekhaya ikwenze kahle danko.